no more common family tune for TV Plus. I was here, I heard that the Lumba working sense mine, Aquaco Pim or Courtua, and I made the young quache a year next week, ya Babistimia, Busia, almost a quaco transam so cortono. And Tia, Eba, Sisi, and he said, Sisi, Yamia Doma, a year at Chenia war, if ye are a fear day and me, Abusia, a seminal who lay a quaco Pim, a Manhyia, or Pimso, take a course, tune for any and a seminal, a quaco Pia. I was young commanding some Mutia, which I say, she said, no man will say, baby, I didn't want to see so tune for Amema. There is no way, say, will be a bit my class. Intimino say, Mammy, Akosua, a yabrin poma, our yet that the Lumba me a penny, eba penny, or no, and I feel so dope, Bruni Presla, and so Busia for women in a quacopimu, a woman share in fear, I was here, and someone, and they say, or Mode Cohon, no Macaco say, and Comono, and a ye bit me at ye, and Sakura Ampo, and yesi aye da aye benademu na omakwakwa aye asamno kura e wokot abuja aha eguso ayotun for ba TV Plus bomade so be subscribe to our channel share video yi mu ni pa biada wonim yankwaje nsam no mu chirimu no enfree team legal wife for so yem na sisi meba he so ya meba moti se papa ne say that Lumba no yali wo fia na no mo ambulance ma e no mo de ne to ka mo friend driver no mo de to na tese ni pa ne so papa ni mu me say 99.999 sawe na waka me kan chon se kan ye de papa ne tumu sa kan no mo de papa ne tumu no nipa be ne so ni mu o mo de ne kwato kan ni mu na papa ne wu ofie hodada allegedly na papa ne wu eno class na waka ne nyina akwampo wo se kan no sa papa ne sa de ne kowura mu a your pregadi na de ne kowura hwa machine no wo se no krampro nyankopon pe bo ne sto na e chese nipa ne ku papa no Mame, men kasa biem se mutimi ntwaso a mame kasa mame he so ya. Kasa mame. Adwa me rahu ye. Ye ntia me rahu ni no. Momo be ji medi. Aboye busuya. Mo ni we mo. Abutimi papai obi echi. Samo de hia. Na mo ye mutumo nsinugu. Akosua bempama wanya bo de hia na. Akosua bempama na wanya wo de hia na. Wo wayi woni bi se bu ma twachu. Ade. Why want to say woman churchu? Didn't make a interview way. Mr. Panyin talk to say one more beer was watching me. Can you talk to more beer was watching me? In what interview, you may crank. Mammy, at this point, Queen, I'm very disappointed, especially PCS and OKFM. What's Akosua was who think it's a queens? Who think it's a queens? It's this interview, Mama Baby, Emma Busa question. I will pay no answer. I will say, or don't only papa, where's the answer? Queen, the meeting at this point, I was just having for my someone else's phone. Yes, answer for woman, you were paying one of your mammy. I think at this point, more years slow, Dodo. Master, one I was having for ma. I said, more years slow too much. And what was said, and never go across the but me. Mama, you make us a bit of a something because me, I cannot watch you. I can watch you because you was a penny brother kind and was just some. I am more something for the kind I could stab him for man was a couple of apartments today. One of apartments to be a bad. What's the idea in the cool Niano? Or pursue who the cool Niano? The meeting you can say at this point, Queen, Ministry America. Obi kasa mi omo be better ba because me ra ku de make akora bi se legend mo awu na niema we ekoso na wo busu ape wotini ama obi aba be kasa ba so fana be kasa no gu woni mu ase me ne wo yela kene aka meja awaware because onye papa so be kan na ya turo emu 100% ya turo nko a ye wo ka bia ya to favor abusu afani na aka se wi ase akoto eda ene kwalin so o me gu woni mu ase o party say 28,000 na wo what's the Abusua? Can you record the diamond? And you must say, because what's your master share, man? I don't know who move his whom you did yes, and the swat must have. I said, we buy a boom for a master for you could be master. A book may a man, Yakosua say, why? No more money free crop back or so. Who feel the come 10 minutes? Oh, we are, Mammy and the scene. Thank you, sexy. Invitation card or mobile any bibia or one casano or one. No man friend Abusiano, so many bibia. My minute to me in the court case now be after that be Biomobile Biano.
maame ne bedi nkuni mo edu property Serwaa wasa wene no edu osa be wene enti omo kwase plan no agimi plan ne de emfa obi a me nua ba me das why Pia, thank you. But now bet me akasa, na my bet me akasa, mami. Okay. Kakra na me pese me kan say. Ade ne ye kan yenka point to point. Atene ne ade ne nyina na nya no muti o. Yenka point to point. Point as say yedru so ne say. So wo se bu pia na de ne share mu fine. E wo say CID for. E ma ware for mo sorry. Mo kunu mu ye CID for. Your friend is a police impending for. Mo nyina mo sorry. Ne invite. Living sorry. I think it was the network. Me new BNC. You invite him, your friend say, Odobro, near Musano. Omo I didn't call hospital. Secretary no, D can be now so ye. Omunina, I say, ye to Tuamano. Hospital, I say to Tuamano. Even the Banocrano, ye go school moko to Tuacolano, and Colado Munchantro. Omuchantro Crana, man, the toys be man or ye be chocolate video at their warrantia. Well, Yana and Pesebe can maybe also no much often watching. At the ye, Swahu. Eti yes see no mum ye invite no because we be ka we na we aka we na we aka we ye invite no no so make na nu asam na nu asam ne dey ye dey be gie die ye to so be ma boti apen na we pregnant no one moko so pia mu nwane ne di se mu wo bi onu asam ko yo autopsy sa de abremo mu ma ko ebi na ma ka se sa autopsy se ma me Akosua brempo ma pa e bo Abusua pen no mu de mu ko ye bi o de mo side check akwa ye de amamu no eno na magye Everybody, Entina ade to so biem Akosua frempama brempama won se Abusua pani no uma wani ye de won so akoji sika bia ene no me bebam won se mtrate Abusua pani no na Abusua pani ni yi ne hu frim so I want to make sure because your friend say Lumba and Crofo no uma wani nya de Abusua pani no so Abusua pani akoji bribe de a ye be bojia mo takre ne sana ono abeyi ne hu afrim you want to be Lumba who mama ye who saw the stores 15 years I didn't think I do who was stores Maku 15 years I didn't think I do who maybe 2 minutes say nyame ahyira me it is a ye bi bana se ebo medini edi mataba me wafrim because me ye me maame ye no Abusua pani no yi no wafrim ye ade ye maame ye koto na ntwe mienu bekum ye ne ade ye sika na ade ye Etino ana Abusua pani chinchina twe wo so pesa wo ye no mo mpoma Abusua pani ni frim monka because wo your friend said ni nua ba no wo na ade wo ho na asemi nua ba ma no Abusua pani tranchan ye ni ye ba bebo amane asa Abusua pani ntimi ania no say ye betwa play no okoba how dare you the first one person make be better Abusua pani ma make am chiro why we ya da be court be remand because that wo say why your ba no ho ade a why no ya no ho ade ma no wo betimi ayo na asema make wan ka se twa ma no ama man kan me be kan nyina che ba wo na mu twa ma no okay mtibi pacho Abusua pani na say first court no remand be 2 weeks oba be kan kre and if you remand 1 week ko ba be kan kre how dare you so bia you be one what kind of crasa winim after the job ginam interview to interview how Akosua brempama bomade agina pinti pejawani yani wa breme abonte so gina pinti gina on mo pama Abusua pani ni frim tira Abusua pani ni say afa dia bompre thank you anwasi yeah thank you nana mama nka kaka wati mama kasa kasa ni hana ubo audio but unim agina meeting hoka enti efie flower appear to me to mama o se maame no efo kana se the same thing you know appear to I shata kasa mama me pacho mo bin kasa me kasa sesi awa wuya me pacho shata kasa mama why okay Queen I think Opregano or is so powerful that girl is so powerful in Ghana because I said never pane president ana I don't understand never many malodina na who were you powerful
powerful than even Prega na ne okoyo obi made okodi ni madam okote no. And I think that girl is so powerful in Ghana to the extent say Ghana police in Panyin to meet Nasa Shano. Abra, why you me kodi sika? Yetimi yire ne de ne kwahye mu jisika ma o man no. Na ge we e dear woman to Ghana and Panyin bia ye hwe no. Say yampa se na omo kane dia. Na se Ghana obia timi aye din hwe no so ne so dia. That girl is so powerful. Na dia meka ne say ne powerful ni nyina dia eye me de wom ne say onye powerful wo lawyer kusi anim eno na ye me de me bo lawyer we ya baso wo ade a waye because we are powerful we timi kwa he wo obi kwa frɛ papa ne sɛ wɔntwe ne ho ba papa ne sɛ ɔntwe ne ho because what the maame na ye ni nua ba because we are getting emotions with maame ne stories o tie no ɛha no enti wɔno de why na just say owuo mo nkwa mo be fight ya maame no ɛho na me da nyame ase na minim sɛ lawyer kusi ye nyina hye wo apart from ye nyame nso ayesom no ye bɔ mpa ye taa wachi nyame wo ma nkwatente no ma wa hoɔden Oma ho ahoden a wobetimi di agina amaye maame no mesrɛ mo bompa ya mo kai papa no kwani ni pass say wobetimi agina maame na chi ɛwɔ mmerem because they say aye den se na wo hwa abusuafo na ni da so bia ni wo mo so biem da so bia ni wo mo so biem apart from bempoma na wo fight maame no enti wonya bompa ya ma lawyer no afi lawyer we nkwani lawyer metimi aka se media de mahu ne de wo wa brochire na wo problem a wo betimi de wo hawa koto no so a wo se wo dada na obe fight ama and minim se de ekoso bia ya maame wo mbebo na mane no no so behu hawa obesi de mra na hyehye ne wo matena wo mo ngi ntum kwa wo besin sign bond wo ka so wo ba be ye wo be ka wa asem na wakone aka cho se mo nkona na kodi kuna thank you good dear emra wo ho e da busia panni court ho no mo no ye hu se de na na hwe nyina amoa na odisi ho no enti media minim se Wọ́n say si company edi kunima anya de ombe mama me na ye kuna ni bi da. Say what the mama nsi omo enyi na say. Any book what retro ni nyina wo hwe. Enu ti aban no asem na no ka che mo. Wo say abusuapan ni mo nkọ hwe abusuapan how powerful abusuapan won na ka say empuno me na me ka che me na me yi amamo no. Na make us say me sure say your papa nso wo hwe ye nti no obehu se de obesi de ne mra no so afa wo abusuapan se wo gina abusua ayi da police fo nyina beba ade na se wo ye mistake obi be kwa akodam wo ye mistake mage we di kuntunkunu fra na ho begina ho a obi bedam ye nya ne kwa enti me de me mpa ya me bo ane se nyame omma judge na oti akonwam no omma na hoodin because Ghana mra wo mudi a omadi wuntimi magi ntum enwie mfa wa no enka ne bla 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 say yade atum so kra me ma wonye it's never done anywhere baby en hu betimi asi en emra ebeye adwuma emra ye adwuma maame no nko ani maame akusia se wa biro maame no hwe imagine say Ghana ka maame ati but maame no still a woda soko mi hu bi da ye nim na maame no nko afesi we obi kan kokotom a wawu enye izo maame na bre na obi a wonte ase bia no afi wo beti maame ne bra ekwan a maame ne fa so bia oye edin a wotena ase din twen no ho because kasamle nke wawu o hwensam a ekona the whole Ghana kratu ya no aguge yiso no still a woda so ye ni nnuma na no da so di akira no wo ye nti this girl I think we are powerful than police ne president kra wo si so Ghana emra ntimi nya adwuma emra busunya ni bia kwhye na chi a mumma mra enkasa wo Ghana honom ayara husamo na boni ma usuafo o de otena na makasa asemi enti mesra pampaya momien kai lawyer no no susu nyina pintin why no no okwache ama ye de ayawu ye dede nyina ye say de wonim se matese ye so mo so awon ko akoto ayinantwie ye so mo koto nantwie no yai me obeti wa ene wo yaya ye wa app yi so e kasa mama me nyom koto nantwie de asie no aboye din de asie mote omo bodam na sa ye dia ahonhom dia asem to mo koto nantwie no mo nko bobo nipa din no mo fa nhyɛ fom na ye mu bi nso de nsa begu fom ye mu bi nso tie konwa tuntum so mo
Jimmy, I catch you some Munsians, so no Gusu Jimmy Cop. And tis any pano, no morning in a Febus penny, so no Collins Nanyans and you wait matching or wait matching Abusia penny answer. Or no pay any Yansania, or bet me actually Abusia penny answer, one more Jimmy, and Colangina bomb when it's your Gusu Jimmy Cop. Ugusu Jimmy Cop, name Rasso, Omo Paye, Ashanti, a Yanum John Omujo Manum. Say no crepa say oma handi over mortuary body no oma handi over ama mama Akosua Brimpoma. There's no way on bet me. I know na makamate mama me ba muni nkomo me ko bi Asemaba. Okay. Me say muntimi hu say no kra na asanya no kra me ba. Okay. Busama yen. Say no crepa say oma handi over you can say mortuary body no Oma handi over to Mama Brimpoma. There is no one bet me a fight try bibia. And I sebi emrano ye see a yejina akono no se ye nwie ya omontimi mfa atwe enye bibia. Enti Abusua pani mom pa ye say on the every 28th no kono ekosi say ye bewie asem no by next month no omumubi they should still continue. No munko sunjimi omo sa na omo nsem na omo keka e social media ne so no eno enedi obi beto amanie mu ama obi akwa dema nani na ho so. They should continue. Eyanum dwa no mudwo manum o. Omu dwo manum na semra no eye ejuma na se declare mama Serwaa se onu na ekunani na se Abusua pani wo betra honum se wo mani medikuna hifo Abusua no mu no hifo na hwema oba dikuna enye Abusua pani o enye emma sewanum ai wo Abusua num obu no mo hwe emma okunani edikuna omu no mo trechre ehu amamre ni ade nyina no obu no mo de oba ne fam nya wo be ma enti wo do mo nkoso njo manum saa mini oko bisaba. She's still on the phone, Anna. Okay. Enti Abusua pani ntu ne ho fo pa na onjai se Wama Collins e na etwe ni nyansa no. Na nyansa mwe kwa Abusua. Yes, darling. Ayi wan na mo se mortuary kiss na mo se ewo ayi wo no. Ya ma me Brimpoma wanya no kore wai. Wow. Nya no kore obi o kan bi aboa. Oba na kai. And sorry. Minim baby onya na yi free here mom. But me mabusi mom say Abusua pani hostel. Ena afen so obebusa o mama yen ya. Sa press release na ba bontina o mo target German FBI o say I don't know omo we say you know omo security we say no omo target Ghana police ni ade no eno so ya push ama adru sen because if so omo no ba for the meantime the won come no be ya che means me nyako bi why. Okay, because I think say sa eno no eba ma ebetimi stop them from fooling. Ebetimi stop them from ensembulu na omo di ne bebre no na nipa enya na sumdwe. Kacho obi nkasa. Me da Asemaba. Me ba to obi betimi akasa o. Mama nkasa why? Okay, Bonnie. First of all, Bonnie, thank you for the gift. Why? Oh, you're welcome. Who you? Yeah, my baby, Mate, Ebeba. My idea. The more you know me, I don't know why Abusua paying what that kind of power. So be why? Mama ntina power be why? Okay, sir. Thank you. Abusua bia enye we anka nim se Abusua paying kwa power sa. Me Abusua obadantam. Me Abusua. No, it won't happen. But first of all, there was a formal complaint about Ghana police. And my formal complaint about German police. Because they can if they don't make a formal complaint, now will make you complain that the police cannot do anything about it. And Ghana CID Panyin pan yako don't come one number. We are me back domestic and diamond for my Akosua. Or moon from man no invite or do you know no questions because a young Asem. And two German officials, they have to go there and they have to talk to them. Like they have to have the Lumba store a German citizen.
they suspect something, they have to get involved. Once you tell them a suspicious death, no, they have to get involved. Oh, and at 3, I feel says so or winia. Me aboni be yemi chinkwasa some on fly body nko Germany no nye na eyi simple makama asemawie obi nkasa bi na da si bebre vani Asante ho ya ya. e ba to je mo beti akasa ko de dum Kasa kwara ma me from the beginning na anytime bia me kase omo ye bibia omo making sure say German embassy is involved. But no the omu slow near ma nkofo na munye omu deal no who your principalities so ti na me frɛ busha panyin principalities monte ase on o eni honam ni moja na enya ne sa no ye ne principalities na dealing ne sa no enti who authority me ne ma ye kan say ma Akosua brempoma me ba Ghana no me first visit be German embassy ho. My first visit German embassy. Me making sure say meko ho sa akopum senka meko. Because you are dealing with principalities. Baby o madwini si no, o madwini nyam free ho. Ti abusua panyin audio no. Wasisi yakokote ye ka so na be kuna na esa because o madisika. O meda yi na ma. MPP from penifoi abobo asese ombo. O meda yi ga na ma. E dis court na decide. Court no so enne me no ka say court no decide A or B a ni nyina wo impact say ko A a say bia omunyi ntoma e wo impact wo ye kura ye ordinance marriage ne so e ko B ne so meje atoma e sa wo impact e wo aware ne so enti omu no magisika omuntimi mbe sisa wo ma no wo ba bia enti ejina ma Akosua Serwaa ene ma Akosua brempoma so mbe ma omo homre so document ni de obetimi akito no mo frustrate we Sobo me ye kwa 1 or 2 bi me kon support na ma ye kwa 1 or 2 bi na you believe say abusuafo mon power tap na men just mo e mon ka suggest obi anga suggest na nipa ba ko pa na eka So yes. And not just could you believe that? Asem no ayeka ayi say ye be ayi court no way. Abusuafo ne na muntie aye wo 30 Friday ya wo makosama asem na motumfo ye nana wo mo de ko otumfo aye o 30 Friday ya ye ko otumfo ho wo makosama ye maame. yes hallelujah. Very good. Woman kwa sama asema motumfo tom. Wana de kwae. Ebusuafo na de asema ko otumfo ho. Otumfo do me de wo court asemu. Otumfo me kan na se asem na anya kan. Se court ne de no monim se nto ma se dem ye na de na ba ni mu. Ansa na 21 hwan na benti asem ni why na de koy. Ebusuafo na ebusuafo ekwa na ebusuafo na omo de asem ni ko otumfo. E ho kra me da asante e me de ho. You know why? Omuni wakasa already on this. Now the spokesperson carrier or Friday ya kwaya na na Friday ya kwaya na na mo penifo na ti ya na no ma hwenfofo na ti no mo nti asem meba queen no mo nya meba jem se mo be kaya ahemfofo bi be kasai se aye ma me ni efuru ni so tumi abusuafo na wo furu ni so tumi eti mesre mo ye mo ho amanente kwapem Friday ye be koya na ho no ye mo ho amanente Friday ye koya na ho ye mo ho amanente. That is the video I was talking about. Friday ye koya na ho asem no ma ko report o me na Friday ama ye ma me brempoma be ko ho empenifo ne be ko me ye show se cameraman fo ne be di akire eti ye mo ho no ma akopem se Friday especially ye na nanom no mo betena se mu mo hu se o mo betena wodi kan ka se ai ana ye ma me ni efru ni so tumi na ya yi that Lumba papa kura ni fru ni so tumi ti abusua panyin no eti no ye ma me ni ho kwan so obeka so ode hwan janse kwoto so no mesre mo efri na akopem Friday se ye be ko asase
nim sent o ma sada ma fia da ya enu e kireti ya o ami abakuya na ho wo ma manu abani mu ansa na ye yi ne ebekọ no court no de na 28 no 18 mesremo ye mo hon ma honte ye mo hon ma honte mesremo obi abekese bia fa futuo ma ye na nanom no mu se ye yi no ye giram tie entwante bia bebe bia ne ye nim de ye kadada madam ase ma mekasa okay it was for mekasa who gaga macha mami who gaga me kase ne pato tie 1 minute mesremo Monsha na info ya no ampa bidi nyame di pa bocho bia meka no bia ma na no mpo anya atendidie we da bi nya atendidie okay am what say wo mu kwantene esa de na nka ya kura ya asantefo e betwa ye ho me na meka kire mo ke betwa ye ho o me ye ni kro bi o mo ni kro bi ko ye nyina be hu atum ya tema akopem se asem we se to betwa kopem se da Lumba na e besie no atentine ne me pa cho me basa na e ka no wai me asma me ka ne se enkofo we no o ma ye o mu hu ewiem atumfo anadwo no ma kohia no ma ye secret meeting because I dan na Calvin or ba Panyin on sign signature ekoyi sika na emom Dennis na sign bie Dennis na sign bie Oprega na sign bie Abusua Panyin na sign bie Collins na sign bie awo wo de ene na make no wo de mumemfa ne say Daddy Lumba kro ware mienu asem kan Daddy Lumba ware mienu na ware mienu a hwan na ye Panyin na hwan na ye ketwa enye mama Serwaa enti ye de na Panyin momu ni signature ontimi sign signature na emom ketwa na sign signature waso mu kona nanu anim a sansem wanyina waso mu ka eni waso mu kata so from beginning the year bia waso mu de kona nani me de me ka so ho straight kama wagana kamu be from beginning nyina sansem we eni kwansem Akosua brempoma wuyi ba kokura frim fani nyina kogu nanu anim na oba na yesi ya ne ho ade ne se ye de mu ko bi nasa ahimfie ho no ya gitum so ba koye obema koye oba ho ade no amfa na busua pe ba kumpo ni nua ba nkobi ni kazi yankobi nasa ya mpata wo ba panyin no ote aware ne so sa aware ne ye ya omu kame entie sa aware no eye ya omu ka oprega enti wu ye boti perifose ye bodi eshamra enye eni ye bodi tumra so enye enti wu pade na woje menim de oje menim ede na woje menim ede na wo stress mami sa adai wu ba papa na brabom na papa no aware o tom bo wu duasa na papa no aware ya aware bo wu duasa na nim sa Lumba no aware ya na aware wa no kwa le mama ne bed no ye maid kanisa bo wu dia na what me stress mami left right center simple word me simple word me yere you ayo fare so abeka on ayo fare ena mu empanifo no Collins ne wo akoto matimi anya empanifo bi manipulate wo mo stress mami no Lumba bre he akoto na wo he Lumba bre ewo jama abonte so oni ma Akosua na wo hene Collins also mo ba abonte o mo si omukoyi 28,000 bia enti sa 28,000 na mo si mo de koma Abusua Panyin de kotua ya kan se hotel sika no na ewo he because Beneza se mo koyi 28,000 bia mo koyi sika bia munkoyi bibia sika bia ye intact musu bo beka me yete asese sa 28,000 no mo de kotua Abusua Panyin hotel so which is which anna mu di mu ho atrosa anna mu gu mu ho ani masesa anna mu gu asantefo especially asantefo ani masesa boni bani ayamo a mo pesa mu dane no kura ma ne ye ntro na ntro be ye no kura adan Edea mustati ade munam kwan papa so enka muntu ga nefo ene de mekwate nkwate a Daddy Lumba wo will na Abusua Panyin di wom o Daddy Lumba na oni Abusua Panyin kasa 21 years no 21 years oni papa in kasa da ni di wo will nim
Jeje mpacho mincho anu na we la yenyanti anu ede ne hu se. Eye de kwa na nsa ayi akwa no hunu eno na nka me be sa me next question. Will la ye bi eso eye dan ena Ebenezer hu will. Me buzo. Will la ye mi esu no. Ebenezer say will wo ha na busua panyini di wom he rade. Makosua se wanya me wo ye kese. Eye dan ena wu abusua panyini wu unim Lumba fie. Lumba friend mame numunso wenim anya abusua panyini Collins nkwawo. There's this woman bia busua ni mame bia ko shini mame busua ni mame ko shini ame yeso na ma wo peme number ko shini mame bi awote ayi US abontene so US no nte ba bia mame amatawia awote Denver Grace du nkwa ya omofe nkwa asade ayi Grace du amatawia wote Denver wono na hihya asie na no ayemma Grace du wa wonim ni bia Grace du aye frɛ no amatawia wote Denver wono na hihya asie no odi sanse mu no mame gina yie momba hye mame be say mame wate na ye kwoto nyina be nyina firi mame be say anya Collins nkwa wo wono na shanda ga na ye be wono ka abusua no ho wono na hye underground no omeka sai amatawia sabaka ne ho asematem da amankwa Grace du amankwa amatawia wo Denver aye Grace ayi edu amankwa wono na ye sanse munu we wono a medi ni picture ba gba motina se menye ni picture na ekira no mame sa koda na sabra na sabeka asem da che o che ye ba jram wo Grace mame Grace du amankwa wo tina ye ba jam wo asem ne kwa ba nyina no efi mame we sei anya Collins ne nkwa wo wono na se abusua panyina chi mame we say na me kacha mo say tama wo prega se mo be kaya me kacha mo so prega ye bu say ne se die ntina okwa papa no a woda afoma wo suo no a mame ayi ye mame Akosua Serwaa susu bu say ne say wase awale no na yi ne certificate we no a wo prega da afoma wo suo no a me ke mame amatawia bi kacha say won fe suo nya nanum ne mame nkasam bi ne sa mame we hu asam na me ken ama tiwa amatawia awo Denver abontre so Grace du amankwa ho asem na make yi asem nkwa be nyina afiri mame we yi enko entokwa ye ku nyina afiri mame we yo mo be je adi entokwa ye ku nyina afiri mame we yi be di ni picture e trama wi ni picture mame mon kasa mame mo bonnet mame pa ko sini ba ababa e bona nka ba na nka wo program ye say obi akwa wari bi mu dawate mu hu sa kwa na busua na oya da de Lumba busua na munwani mu na mu mrika mun kantre mo ma mun kantre mo nananom mo fanye wo nto mo we so sa mo omba wari asa busua nde mo mu nwra mu da mo mu nwram ene ya busua kala bule ebinom ese Lumba na okan yo se kwa na busua nde wo sika na enim wo wo sika na eji wutum wo wo sika na ye fra wo mami kwa pona na no aye ma wa asemi wo be je ni se JM mami JM ba mami ya meka na asem matawia ya Grace edu amankwa ya wo Denver wa wale 5 times ajai 5 times wa wale 5 times ajai 5 times mami ya meka no ho asem wa wonim ni bia be kasa meboa wa wonim mami we bia be kasa meboa mami we sia wale 5 times abrabo ebona want me ankipu be makra ne na ntra 5 years impo want me ankipu be ma ene na ntra 5 years emuwa mona masa kwashe nkrofo achi na mami Akosua Serwaa ne be ma trap to today wo mami we wo tunchi gum wonim oprega asem ni nyina akoba nyina free sa mami we na asem nkyere mami we yo mami we amatawia Denver bontre no wo ko shiri de ente se wono a na wo mami we gina yie masa wade na waye wo mami enti masa wane papa ni mu se wa wo pra na me na gina ne na so amana be ye Lumba masa wa afia koto MPP ni afia koto no ni se ma wo ye nya se mebe onim se ne se mo ye nya ye mami Grace ya meka na asem Grace du ayamankwa wano na ba ka afia koto afia koto be se MPP ni afia koto no mami we na so afia koto ma ne be sa
Mami we yo, mami we. Amata via we yo, wanoa. Ana fia koto nyema oye nyina o seneti, MPP ni afia koto no. Ko siribia no eche amata via we. Memo wo wade 5 tabla boy bananka ba na wote be ma ho. Sabla boy be man ka wo krukru 5 times kwanka wo nka che ho. 5 good times. Wo wade 5 good times ajai. Bu ye kasa mo anu aye ma wo ma me Akosua Serwaa asemi. Akofifo asebufo. Akofifo MPP gu ye nyina MPP ansode nyina ja wo ayi hwan ayi MPP ni ya me boni di preference en afia koto se hwan akoto yi MPP anya ye nyina afi wo no MPP anya ye afia from na mo ya ne mo be chia yam afia koto wo se wanu aye ma ayi amata wie piapia wo yi se wo na be say no Sama mi American was and any crew the Chief Biny. Chief Biny. Chief Biny, Mammy America get some man quay. Nanny creative Biny. What about Panyin now? Set up one internet planet me down. That I Akotoni mom na nani Akotona America. Akotoni mom. Akotoni mom. Who the went me and worry and see ma Ujaho. Masa wa wanya mo dai opriga no kofi ona masa wa pictures e moba ho no e moba ho ona ne ma pictures e moba ho wanya mo dai mama kuro na ye free mu no e ho nyina ye corrupt sa adai mo life sa adai e ho kuro ye free mu a ye kuro ye mra ye kuro magi ye ni so a e be to mo then ye to aba o tsana me ba be to ye to aba na ya me kwa ba de ya be jam wo amacha ya o tsana me kwa go Peter wo Facebook ni ya ha adai nti we dini mo sorry a mo fa phone no obey interview no obeka say yetimi pia wo bi she MRI mu. That is a shame to that hospital cause ya same say because MRI ya cancel ebi o ha queen Ashanti ya ma obi binom ansa no wakom because adibo we e wo so nom ayi some liquid bi ebu onuma ye be cancel ye be chira ye be mo assign document erade mo ka say ya mo bi na mo be keka sa story na cha na ye nkrase 40 say me bi na ko ka na be kasa na cha no me kwa mi nyansa krase mo ba mo ye nye nkrase 4 sa o ye MRI no ye nyina ya kwosise mo bi do ko sifu me reject MRI o ma nya me hui me kwa ba na me sa be ye enti why na u jadi wo shem kra na wo so ho a ye ma wo shem enti why na force no why na force daddy Lumba de ni shem wa no wo so no eno ko mo tell no still no Oprega is at fault eno ko mo tell no still Oprega she's at fault what na why do abroche ha wo kotwa MRI a dan na wo kom no nya onu obi aneko wo ni de wo kotwa ne pe amatawia ko suni mamafo amatawia ko suni abrabo ebo na nka wo te be ma ba ko ho sa abrabo ebo na nka wo te be ma ba ko ho one day do mu ye do mu ma na hu se ye nko school do nsam na mo keka na se ye nko school asa ye experience bi da asa ye hu bi da se papa ne ye pia ne se MRI mu MRI ya cancel MRI wu kra ye mfa wo he rade nyakopo MRI ya cancel wasa de wa ko shemu no de wo so fi wo ni asa story we ya che na mo hihye akire o se nyame apam nyina mo ho ntoma wa wale mamu na mu nyame nyakopo hata so we wo pam nyina mo ho ntoma adai na mo hihye not say ya kase da Lumba enwu e wona on safe de eyiyi ma once after the eyiba mako but mo na wo yare na okotwitwa pictures oni doctor ne kra ko twitwa pictures enye pictures ne ye ka papa ni saka sem bi obi adwen ko so osi Abusua Panyin instructed no man ne kokọ hospital wo ko dey report na mbese muso obi awa ha obi wu na wonya wo yere onya ba police who kwadi police report me ko hospital so kwadi ni bakwa no report ana what for report ne mela ye nyina ye twa report abra report ne ye di bia ma dada Lumba
Asema wo ye producer say wo take na papa no mo say dane wo mo say change asem no mo ya onfo pa kotwifo pa abusua we me hu bi da Nyankopon hu mo papa mo dintra ma hu da ye mu bi ye dam sa o dabi ye mu bi ye dam sa o hospital record no eye confidentiality o and ye nyinyi manipa rough sa o no matter how who nipa no yo until say bia o yere wo ma enti ye dan na wo Ebeneza Abusua Panyin momuma power sa ko hospital no so wa usu wa nko ba ko usu ko baby cha na emara uko hospital ho sa wo ko je report mo ka no kra chem say no kra mo kan kire me mo kan kire me say no kra e den tro ni ene Ghana ho ne mra nya adwuma ho ene mungu kro no mumye ngu kro na Eliomasi meto kro no mo onton ye nyina ya mfra anai ena mungu kro na ni mase se Abusua Panyin instructing me ma me ko dey report from hospital ho the MRI report me ko dey kro me nie ena wu mimiti wai na mi kunu ti wai na ya akwaje na report ya instruct you before from Abusuam erade akwaje report wo report wo wo se ko yire ni wo ma ho etini afri wo yire ni wo ma wo nua no makọ wo cousin ho edise Ghana only in Ghana, and if we don't change the laws in Ghana is going to collapse. Because even our health system law is not even working. Data protection of a patient and yet Juma okronim. And yet Juma some Abusua Panyin instructing me and I'm a report. Nyame humu nyina na Lumba nyame minka se Lumba kwa nyame bebusa mu nyina nyame ohata so se utimika se ma brepoma wo video ani ye pian Lumba she MRI machine Ghana wo ye MRI ye cho video wo mama ni so ni ho hwe wo mama ni so ni ho hwe ye mama ni ho hwe obi ani ho hwe wo Ashanti me ensam na ma reho ensam na ma reho Corona too corrupt. Almost video corona. Let's get the Lumba to almost a video corner. Almost a video corner. I want to be that. See a pure bishop MRI. I shan't want to be that. How many punish one? Not that Lumba. One a pianism. I shan't want it now. They want to allegedly Papa will fear and normal F ambulance. I don't know what time they didn't talk. I didn't do another panel with Dada. As mama can see na allegedly Papa na wo fie dada where bosse kwa ya plan kwa ntu anka ni ye bosse mo kwa mo be kan ko mo antu anka ni ye ma me fo anu su no obi mrem Ashanti mo obi mrem pia ko me ensam ne bro so me ba cho hwana beta me no so mama nka said na me network ni ya na me si form mati say kwa na me Man, no, Mammy, you away. Julie, me patch on maybe say a menche, Mr. Wada. Abusua for me, Bibia. As some no more canny now, almost stories, so they don't add up. To me, see for be one no more on the dorsal. Mammy. Then it doesn't add up, try to say. What dear, me chat somebody who baby and find out dancing. Sa coroner inquest na a war police report to the church and the pan wolfie. Wolfie. What say you probably wolfie. Na ya didn't call. Okay, Nana Hali, never. Assembly see, no. Send a request. Assembly see, Assembly see, no. What can I say? Almost say, and Colano cry, you must fear because woman say, and Colano back on the cray, woman to the San Colanca 20, you must fear her. Akola de di onimu no be kan fa so ye maami ana so ye papa you timi ko chi akola na dey video na wo fi CCTV no mudum no e dey jo mudum CCTV what you say agrofo we dey brother enti asem a meka kire Akosua brempoma ene say ene ye fa ne say na fofo ene adrofo a muti asem yi mom sie ma ne to ne say ye wo forma Abusua Panyin wo ho na no me be kan say me Abusua Panyin ye tu no because of Neniama 1, 2, or 3 binti ya tuno. But ye ni forma enua wo ho mesramo.
Eti sa Ebenezer na o ka say ye abusua panyin power mpacho eno na wo buku no so na ya twero wo mu no sa customary laws ne sa ne ma na me se wakokenkan na nipa apotwe se ne yetia ne hwe aso no But I'm a Tavia, so funny from Mammy, I'm a Tavia, Denver, funny from.